پروژه اوورو اندرپاسا کردستان ایک جوان پروژین هر گرنگش بو باجر زاخو کوپتر جسه سالانه کار سر تتکرن هرچند در رجا هر مزنا پروژه بداوی هاتیه لیش بر نقربو کرنا 13 آواهیان جاده گا گرنگاوی پروژه بنچیکری مایو هولاتی جید بیجن ندرس که ناوه جادش بلی زیان مادیو هات نچونه مدرسیا زیان انگیانی جی هیا قال زيونه بعالم قدام خداني دكان ما نواسا نه تشتكي دنا صافي بد نوان قناعه قلم تشتكي اف دكان داره بل شارع گندکی حساب سيك بي عالم نتشو سيكت قلت اندي شارع گندکی وقت سيك حميد شلي هاي نوقف دكان حميد ولا بين واقع حاج منطقه مهجور كري حاج منطقه شر لي هاي بس بده تشكرين رونو هي اللي بتكرين وخدمات اللي بنكرين هم ما تشدين نبيت ما تشتكي ما عم تشتكي عامه يعني نه تشتكي من بوما شخصيه هولاتی خازم پرین در باسکن نبین ادرس کرن چونکه اف اوور پاسات ناو باجری دایو هاتنچونا پیاده سره تایبتی هزاروکان و بردام دتر سازاروکن خودت مینن حتی الوی جادب سلامتی در باز ببنه أنا بديوم هكر بيت شكرن طبعا بو خلق حميد شترا يعني الربار دي طبيعي شتويتن شو مشكلة نامينن بس هم دي سبب ما بيجين يا شنو هاتنا مروفا بس شنو هاتنا مروفا يعني أبا مدرسة كهان دو سكك ديش فيريتين أب بتشيكا أب جنك عائلة أبدي حميد فيرا در بازدي يعني بتشيكن ما بين بتشيكن نوك منو تدساقن فيراخي راست ان در بازد بن يعني طانكترين بروجوهات ديناتنت ويد بيني قالك برطانكا هم هيفيج حكمتت كين هوري كاريك بكت فيري ريكا فكت مرورا دينات يعني تشتكي بكتت في بروجي دا بو سلامتي حوالاتي تخوا قای مقام قزا خوشی دیار کتن کو او خودان آواییش نرکفتنیو او بقربو یا پارچه زویان رازی بینو بتنه ریکاری نیاساین ماین دا سرواندا بش بکن قشنا حلك القلوك وهند عادي بيج بدينه او يوزا كسن يوزا ناس زنا مهم هميت قانعين دوت قانعين او هدوك قانعين امشين دينا ود حقواجي دي اون ساكاكي المحكمه دون العاده كدونين او مجبورون قانع بن درسکرنا جادا چونه جالی باکور باجر زاخوه جبلی خوشکرنا ریا هاتنو چونه دمترسیا ریدانین هاتنو چونه جی کم ترکتن لدرسکرنا پرین در بازبونه دیگیان گلک زاروکان پارستن لومان داخازیا وان پرانته تکرن رعت عمر کرسات نیوز زاخو